Sudah siap? Baik, Zulkifli Ponegulago. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim min hijaratin min sijil waj'alahum ka'asfin ma'kul. Mana hadiahnya? Nah, luar biasa panitia. Bapak dan abadikan Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Allah sawfa ta'lamun summa Allah sawfa ta'lamun. Allah law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Mana supporternya? Namanya siapa deh? Siapa? Syahira. Syahira dari Jakarta. Keren sekali. Silakan deh. Syakira. Ya. Syakira. Syahira dari Jakarta sudah siap? Siap. Sudah siap, ini akan muncul di konten kreator Bapak Ilyas. Sudah siap? Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'adiyati dhabha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu 'ala dhalika lashahid wa innahu lihubbil khairi lashadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahu kana bihi Inna rabbahum Inna rabb bihim Inna rabbahum bihim yawma idzin laqabir. luar biasa. Yang pada malam hari ini telah sama-sama hadir di Jalan 23 Januari Kompleks Kelurahan Intilar. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, menuju Bukit Tohir Kelurahan Intilar Jalan 23 Januari. Semoga puasa dan ibadah yang telah kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Mantap. Berapa satu kali teken? Ini cuma 15 Pak. 15? 15.000. 15 satu kali cetak ya? Oke. Masya Allah. Langsung kasih file ya? Langsung file. Langsung transfer. Siap.